ikakhulukazi izinto ezenzekala phakathi kwethandani. For ulwazi olundlula lana, hlala ku G1 Soli Makamu channel. Manje sinithulela uG1 Soli Makamu channel lapho anilethela khona izinto ezenzekala empilweni zethu mihla namalanga. Elo Holdings hi lawula maxelo eka miako hinkwayo. Twana hi ku khomela ti-econ to hambanahambana 9,000 BTU, 12,000 BTU, 18,000 ku katsa na 24,000 BTU. Swi nga leswi ku hava ku u nga hi bela riqingho ivi yi ku number busy kumbe yi ku yisa eka voicemail. Hi fonele eka nambara 076 752 8555 kumbe u hi rhumela message eka WhatsApp hi nambara ya 072 6325 wa hi rhumela na email eka email address ya eloholdingsgroup@gmail.com. wa vhakela na tiofisi ta hina eka Malamulele na Ngeta. Elo Holdings, the ultimate drive-in services. Baka mo zaman ti after pill tu muning very nchini one ti fita pill man ya bako zaman fita pill yi strong ngu loko mo fika la ka pharmacist me so dokotela mi ku mi la fita pill mi bali ya male mphen banela ya female stand so ni xavi ti fita pill ku ringana ka 9 fita pill kinda 180 ni zamini ka link va zwa ka bottom customer ya kwala yiko ifita pill yingo swa swilungini swile no zanya xava na ti pregnant test bookings le ka box ni vuyana tona ku hayi ku tsandele ti wa etsandini mara kule ku nambe ka chilasi yo ka nambu aku no zama ku ti booster ni ku ti booster njhani aku hit ya no yo Muyingiseri nkarhi lowu a wu rindzerile wu fikile. G1 Soli Makamu channel yi ku tisela nongonoko wa maxangu ya mjolo. Tiphile. Ile ka G1 Soli Makamu channel ni amukela kahle hinkwako la mi kumekaka mi ri kona. Minongonoko ya hina sa ya fambi order ya ha ri na masiku ma straight. Mara namuntlha a ni hleketa ku ta na suggestion yin'wanyana mi ta commenta kwala hansi loko ku ri ku mi vona nga ku swa pasa. Ku ri mihleketo ya ku maybe loko ku ri ku hi endla xitori xa ku fana na xa namuntlha ku nga xa Tiyiselani maxava hi endla xona hi za xi fika makumu ku endlela ku na loko hi kha hi jampa swi nga ze swi fikelela la se swi confuse ku vanhu loko se ku namuntlha ku nghena lexi ku nghena lexi a swa ha fani na masiku hi swi tivaka ku hi Friday ku nghena swa mani swi languteka nga ku busy bya kona byo ya byi nyanya ku tlula mpimo. Alright, i xitiviso xa ku sungula xexo mara a ndzi lava ku dya nkarhi mhaka ku vulavula ngopfu ni kombela ku ri Tiyiselani va hi hlamusela ku ri andaka loko va ta va kumi nuna wa vona a fasani na un'wanyana wansati andeni ka bazi hi milenge va endli yini mhaka ku ni twi va vulavula hi timhaka tin'wana ta ku va hetelele va kumanyana thaka ra munhu va ri olela hi bokisi. Sa hi twenini ku loko va ri olele hi bokisi va endli yini hi rona. Even then loko sese a nhlamula ivi mdavula a ngo hayi nga n'wi hlamuli loko a nga ni hlamuli mhaka ku na penga na aku sese kasi i lava yini wa ni karihela sese liwa kasi i lava yini hi mhaka ku yini wa hi disturb kasi sese i nyikiwe matimba hi ku yini mdavula yi vule ku a yi na nsati yi tshama yi ri yoxe se that's why a ri na matimba sese liwa ivi sese liwa sungula ku vulavula seswi a nga vulavula a ni rhuketela ku wa hi disturb a swi voni na nuna wa mina hayi na me nuna wa mina ivi a ni rhuketela se mina na mbilu yintsongo ivi ni huma hikuva a ni nyangatsa sese liwa ende loko ni n'wi languta a ri na miri wo hindza wa mina ndzi vona ku heyi a nga ni gemba loyiwani ya n'wi sungula kwihi ivi ni huma loko ni huma ni kuma ku se i rhuketela mani i rhuketela mdavula ku wa swi vona wena i te ina a wu na nsati sweswi wa lava ta ku la hi mani no hlangana na thaka ra munhu kwalaya vhela ku ri mirogolo la vanhu a va onhela kona kwalaya no hlangana na thaka lera no ri olela hi card box a na ni kwatini and then swi vona ku hi mavoko ni nge lungi ka sesi loyi a nga ni a dumberini ka mina ende mani ri ximunhu wa ni nkarhi wa kona thaka lera no ri olela kahle nda ra ha tsakama davula sukini nga ri a swi sensa ku nga ri ku ta va na swin'wana ni n'wi basiseliwa hi ro thaka leri ri n'wi chela se mdavula a rhuketeseseliwa ku heyi huma na thaka ra wena a ku wa swi vona thaka leri wa mhephela ni chele hi loyi wana ne mani ni n'wi tiva se ku va na huwa kwalaya ivi mdavula yi humesa mali ku yini yi n'wi nyika mali ku a famba se me ni kwata ni ku a nga nyikiwi mali a tlheli leyi a nga ta hi yona
se ta famba yini n'wana wa vana ende wa swi vona ku i n'wi chele na thyaka ni va ni ngheni kasi laha se a ni chuhwini ku loko o ni khomisa ke sese loyi a nga ha zanga ni khomisa i gine a fambini a nyamalarise sweswiya se mdavula yi nga swi tivi ku me yi ta hlamulana na mina njhani se ku hawu chika na wena la bazini chika ni ku a ni nge chiki se ni ti vutisa ku loko no chika bazini phela se vanhu a va swi tiva ku yini me ni rhandza na buti lowa bazi se swi ta nyumisa phela loko yo vhe yo ni tshika no a ni nge chiki ni ti tirhisa xinkan'wana no a ni nge chiki ni famba na we hinkwako ni famba na we se ni sungula ku rhukete kasi na yo a yi ti byela ku ni chika hikuva ya ha swi tivi se yi ta hlamuseta njhani ku a yi fasini a nyimpila yi vhete yi helela kwalaya a ivi gina ni swi vona ku heyi buti loyiwani i rhandzana ngopfu na vanhu vo tala seni ende se me ni ngheni ndzeni le marhandwini loko swa ha sungula vhele a ni ku ni huwa se siku rin'wana ni n'wi vutisa ni ku ri kasi we i ta ni yisa rini ka n'wina hi ku hi tshama hi khi hi ya lomu mabazi ma pakapaka kona kumbe na nsati ku hayi na hansati se ni ka n'wina ta ya rini ku ha ka hina hi taya ni le ku akeni ni ku le ku akeni yi ku ha ni chava ku i ta tlela ka yini ni ku ha ni ya ku va ya va ni tiva ni jika ni vuya ivi yi ni dojadoja loko yi ni dojadoja yi hamba yi ni cheka se siku rin'wanyana yi gina yi swi vona ku se me ni laha swa vukati ende yo a yi se swi lava kasi a yi chava ku ri yi tlela na buti wa yona ka vona se ni ta tlela ka yini ivi a ni gina ni vutisela na vanhu va ka xihosana ku mdavula like munhu un'wana na un'wana a swi tiva ku mdavula i rhandzani na mina ni le ka vo a va ni tiva mara va nga ni tivi ku mina hi loyi a yo va komba fonini ivi siku rin'wanyana se ni na ta tirhisa nkanu yi ta ka tomu loko yi ta vhela yi famba hi milenge ha hi tshama swin'we ni ku me ni ya ka n'wina namuntlha se yini yenga yi famba ku ri late se me a ni tiyimisele swa vukati phela loko yo yi famba me ni famba ni ya kaya kasi te a yi ku mina ni nga mbali swikete vhela ni nga mbali yi ku ni nga mbali swikete a swi ni fanele ivi siku rin'wanyana loko ni ku ni la ta ya ka vona yi ku ta yi loko u xave swikete kasi me ni hi planini ni xava xikete hi khi nga swi tivi se yi ku tata loko u xave xikete ivi mina loko hi famba yi tlhelela ka xihosana me ni famba ni ya kaya ku ri distance nyana ende ku ri vo ma 7 na madyambu ni famba ni ya kaya loko ni famba ni ya kaya ni fika ni teka beke na xikulu beke ni chela mpahla ni chela xikete ni chela na xikipa ni chela na nceka na duku a ni ya vukatini yo yi fambini ende ri perini madyambu se yo yi fambini yi ye ka xihosana ivi ni famba hi nhova ni ke ni hi landza hi le ndzhaku loko ni khe ni hi landza hi le ndzhaku loko yona yi fika yi yima kun'wanyana na me a ni yima ku ri xinyamini mara ma ni swi vona ku hi yoho leyi nga mahlweni ka mina yi fika yi tshama a muti wun'wanyana ka xihosana ka Makamu ni hindza sa ni vutiserini na vanhu sa ri perini ku sa a ku ri vo ma 8 ni fika ni nghena ka vona a za ni nga famba na yona yo ti heleketa ni fika ni nghena ka vona loko ni nghena ka vona ni ku ndhawini ka ni tshama khombeni ku huma noya ni wun'wanyana ku huma phexi a ni n'wi tiva phexi so ni n'wi tiva ku ri luya i wa ka vona ivi a huma a ku xi squeezer ni chuwa ku loyiwani phela ni swi tivi ku ni ta hlongoriwa kumbe ni ta ndlisa ku yini pheni yo ti heleketa na ni yona ya ti tivisa a ku squeezer ivi ku huma na mhani n'wingi na papa n'wingi se ni chuwa ku xikhalabyanani xi ta ku hi mimani ta ku hi mimani ivi va fika a teka beke a fika va ni xeweta mhani n'wingi a ku hayi teka beke ya veka ndlwini loko a veka ndlwini ya ku hi le xitangeni ku retse ivi ni fona ku wena ni le ka n'wina da va ni hlongolangi a na ni tsakela ku ni le vukatini ni le ka n'wina ende a va ni hlongolangi na yindlu leyi ngete yi le ku akiweni laha mhani yi voni i hemba ngopfu ivi a chuha yena loko a chuha a vuya no tlhekisiwe mhaka ya ku sesi Tiyiselani va ha pfumela leswaku ri hi vona nuna wa ha ri nsati wa tatana Mdavula se mara loko a ku nga ri sweswo a hi ta ku vo va ku va poyileni loko ku ri ka ku ri vanhu lava va nga hambana hi mhaka ya ku va vulavula na hi timhaka tin'wanyana layani ta ku a va tlela na buti wa vona ntwa swi endlisanyana swin'wanyana loko munhu a chava ku teka nsati hi mhaka ku wa ha tlela na buti wa yena xin'wanyana ku nga ni twa ku xi ri faninyana ka leswi va swi vulaka hi mhaka laha ka timhaka leti ta ku vona va admita ku ri loko va ya vukatini a vo lo yimela ku lava ku vitaniwa vo lo swi vona ku swi dya nkarhi va ti heleketa hi voxe hava lava vavasati va so va ku va ti heleketa hi voxe ho va pfumala onge vavasati hinkwavo mi ngo teka tinotsi mi ti heleketa hi n'wexe ivi a chuha yena a vuya loko a vuya
a fika a nghena ka nga ri na ku ni vutisa pheseme se evukatini a ni fikini ende evukatini a ni tshama ni yena evukatini a ni swi tuka vukatini ku ndliwa yini ku pfuka nampundzu loko va ni nyika nceka ni nga vuli ku ni te na wona ivi ni binga waluwa ni hamba se loko yena a famba ya ntirhweni a ku i fanele i tlhela i ya kaya no a ni tlheli me se ni te vukatini phe mha ni tisangi hi wena a ni ri na leswiya swa ku ni ku mha ni tisangi hi wena yo ti tisa sa ni nge tlheli ni ta tlheli ni nexe hayi makumu ni vheni va ni tshama kusukela nkarhi waloya 2007 ni vheni va ni tshama ni nga hayi kaya ni tshama vukatini se ku va vukati se na ya swi tolovela ku se na nsati loko ni tshame evukatini ni kuma ku layeni leyi a nga na yona yi a yi lehini a yi lehini ni be vanhu vo hlayanyana kwalaha ka xihosana hikuva layeni se yi sungula ku humelela se ni khe ni tshama na yena se ni swi vona ku a ni ri na leswiya swa ku hi ku se ni tshama na yena ku ya kaya sa swi ta nyumisa nyana ku i evukatini a vuya ende se me vukati se a ni byi lavini ni nghene ni holoveni na vanhu vo tala a ni khe ni tshama ka vona a ku ri 2010 ni ya xikolweni a ni dyondza tsanini loko ni ya xikolweni a ni vuya hi ti-Fridays loko ni vuya xikolweni vona a va tirhela mudavula a va tirhela ka tomu la mina ni humaka koho loko va tirhela ka tomu a va ti vonela ntombi kwale ka tomu loko va ti vonela ntombi loko mina ni vuya a no tlhela seni ku ri Monday na hlamala nhwenya luya loko a khandziya bazini a nga hakelangi loko a nga hakelanga a ni rhandza ku tshama xitulwini xa le mahlweni a ni rhandza ku voniwa ku ri nsati wa yena ni tshame xitulwini xa le mahlweni a ni ri pregnant ivi nhwenya luya a nghena loko a nghena na swi vona ku wayi loyi a nga hakeli mara ni swi vutisanga loko hi fika giya ni vutisa ku na munhu a nga nghena a nga hakeli ivi a ku a wu swi vonangi kahle i hakerile se ni miyela se ni sungula ku suspecta swin'wana ku phela munhu loyi a ni yo byeriwa ni swi vonini ku a nga hakelangi ni famba ni ya xikolweni ni nga ha ri kahle ni fonela hi ndzisani ya mina a ku ri Friday ni yo tshama a ka sesi very le ku tshama ku sivara va vone ku ri na xinhwendani xin'wanyana a xi vula hi vito a ku xi ri xa kwalaha xitandini mara a ku nga ri luya me ni nga n'wi vona nga hakeli ivi ni ta lwela ni yi vutisa yi kaneta a ku kaneta yi khoma number 1 a yi kaneta ivi yi kaneta loko yi kaneta ivi yi ni bribe yi ni chele mali ku va hemba va ndlela ku i ta humela hi khwiri leswo yingisela ni ku ndzisani ya mi yange ni hembile yi ku wa hemba ivi ni miyela ni swi tshika yi ni chelela mali ku ni nga vuya yi swi ta loko ni vuya ni hansa ivi yi ni chele mali ku ni nga vuyi loko yi ni chele mali ku ni nga vuyi ivi mina ni khandziya taxi ni vuya kusuka a nkowankowa loko ni vuya ni kume yi ri ku layicheni hi 1 loko ni kuma yi ri ku layicheni ivi ni vhe ni hindza hi bazi ni ya cheka ka va xinhwendani lexiya ni nga twa ku yini a xiya leyo yi tshamaka kona loko ni ya cheka le ende laya a yi nga ta ni chekisa hi bazi a yi tibyele ku yi ta ni hindzisa loko yi ku yi ta ni hindzisa swi kotlanisa ku na papa van'wana va lava ku chika ivi ni rhangela papa lava ni chika loko ni rhangela papa lava ni chika ivi yona yi famba loko yi famba yi nga swi tivi ta ni ndla njhani hi ku ya chava ku swa matihlo ya vanhu ni famba ni ya ka va xinhwendani lexiya mi loko ni fika ka va xinhwendani lexiya loko xi ni voni khe ni ta hi le and then ni ri 4 months pregnant loko xi ni voni ta hi le xi vhe xi swi tiva ku ni swi twingu ve ri i nuna wa loyiwani ivi xi suka xi tsutsuma ni ku i nga tsutsumi ende a ni nga ta xi hlongorisa hi ku a ni nga swi koti no tsutsuma ni ku i nga tsutsumi se ni xi xavele ni ku i nga tsutsumi wena ni lava ku vulavula na wena kasi a ni ta xi ba ni nga tsutsumi lava ku vulavula na wena ivi xi nga ti xinhwendani lexiya xi vulavula xi ri kule xi kumbe i nga zi ba me ntsena a hi mina ntsena ni rhandza na ku na yena na mani ende mani luya hi loyi mina ni nga n'wi vo a nghena bazini a nga hakeli ivi ni nyanya ku kwata se lexiya xa rivaleliwa ni xi boxe munghana xi kumbe ni nga yi rhandzani na vona na mithembisa ni nga yi rhandzani na vona ni ku ya wena yi herile se ni karhele ni ku ya wena yi herile ivi ni dirayisela ni tshame ka vona dyambu lera hinkwaro ni kwatini distance yo suka laha ka vona i ya ka hina i kule yi lava taxi ende tibeke ta mina ndzi ye ku a bazini ivi mudavula yi vuya hi bazi ra 5 loko yi vuya na mani na luya lexiya xi nga n'wi boxa ende ti-relaxini a ti swi tivi ku mina a swi tiva ku ri ku famba yini luya loko a chika a suka ku lukeni ka misisi a lukini a sasekini loko ni khandziya switepi swa bazi ni swi vona ku na yena i dumberini
ivi ni n'wi koka hi misisi a vuya hansi loko a vuya sa ku fike na tindisani ta mina sa ni na switimbanyana na kona tindisani ta mina ku a nge ni bi eka chakuhlengeriwa ni khoma ni fayetela ende loko a ri yexe a ta ni ba loko a ku nga ri na tindisani ta mina a ta ni ba se na hi chave sweswo ku va ta ni bavatela davala loko yi vona ku ri se nyimpi yi sukile ivi driver bazi yi ta ka xihosana ni fona a hi kuma na ngoni na papa n'wingi ni fone papa n'wingi ni ku mudavula a na ni ri miyimani ende phela va nga ri na ntukulu ku ri ntukulu wo yehe wo sungula yaluya vuyimani bya ni ri na byona ni ku mudavula yi fika a cinca ka vanhwanyani va yena va le ku ni bela ende va ba khwiri ivi yi kwata loko a fika ka xihosana yi vhe yi n'wi tlherise yi ku wena tlhelela n'wana wa vanhu loyi nga n'wi siya a ri ku biweni leyi na vuyimani ivi va swi vona ku a ka ha ri na ku tsutsumelela ivi luya a khizama sisi luya ende i kulu ka mina a ku Tiyiselani ni nge yi rhandzani na yena ni kombe ni rivalela a khizama loko a khizama se ni ku loko no swi twa futi ku i khandziye bazi leriya a na ha vulavuli hi ku rhandzani ku khandziya bazi leriya ku i ta ya yini ntirhweni a ni swi tivi ku i khandziye bazi leriya se ni to ku dlaya kunene kasi mina ni ti vonela ku ni na vamakwenu na backup kahle kahle lero loko no va ni ri wexe a ni ta ni nga n'wi sungulanga a ri dyi munhu a ni swi ni ta na vutoya phela ngo va nkani wa nchumu swi ri na vutoyanyana xikarhi koko mara a va nga swi tivi vanhu ku ni na vutoya va tiva ku ye ni dyadya balidya ivi swi hindza swa nhwanyani luya loko swi hindza swa nhwanyani luya loko hamba ni vona ni tsundzuka loko ni hlangana na yena mulweni nhwanyani luya ni swi vona ku hawa ni chava a ku ni kombe ku rivaleriwa na ha rhandzani na yena na ye a ndzi tshama ni n'wi fonela siku na rin'we ivi ni tlhela ni ya xikolweni loko ni tlhela ni ya xikolweni loko na ha ri xikolweni ni tlhela ni swi twa futhi ku na un'wana nhwanyana wa kwala xitandini ni byeriwa ku wenu ku na munhu wa sososososo wa ku vuya ku vukatini i rhandzani na nuna wa wena nkarhi walowo ni miyimani leswi va swi vulaka ku ri va sungule ku vona ku cinca loko va hlangana na Mr Mdavula loko se va ri kusuhi na vona va kota ku swi vona ku ntshava yi sasekile loko u ri kule loko se u ri kusuhi u vona na mintwa u vona na magova u vona na swipamu swi humelela kun'wanyana na kun'wanyana swi swo tala hi twa swi ri kahle loko hi ri kule naswona that's muyimbeleri un'wanyana a te hina hi nga ndzeni aka vukati hi lava ku huma lava nga handle va lava ku nghena nongonoko wa maxangu ya mjolo wo ta ya emahlweni kwala ka G1 Sole Makamu channel tshamisa xisweswe wena muyingiseri Elo Holdings hi lawula maxelo eka miako hinkwayo twana hi ku khomela ti-econ to hambanahambana 9,000 BTU 12,000 BTU 18,000 ku katsa na 24,000 BTU swi nga leswi ku hava ku u nga hi bela riqingho ivi yi ku number busy kumbe yi ku yisa eka voicemail hi fonele eka nambara 076 752 8555 kumbe u hi rhumela message eka WhatsApp hi nambara ya 072 6325226 wa hi rhumela na email eka email address ya eloholdingsgroup@gmail.com wa vhakela na tiofisi ta hina eka Malamulele na Ngeta. Elo Holdings, the ultimate driven services. Mwemi yaga ka ngwametu nilava kumiruma ka n'wani mwemi yaga halaboni nilava kumilerisa swin'wani aye lo it could be hitmaker that song ya famba ni miyavula laniwa mihlelele channel ya G1 Sole Makamu tiphineni yo Hi vuyisa xisweswo emavhengeleni no yisa emahlweni nongonoko wa maxangu ya mjolo. swa makete a hi nge swi sinda ku nxongo ku munhu un'wana na un'wana lowu a nga normal wa swi tiva ku kuza ya makete hi endlela ku kuma mali ya ku hi mi tisela minongonoko loyiwani hi ku a mi hi hakeli nchumu loko hi kha hi mi tisela yona so mali hi kuma ka va lava va ku advertiser nkarhi walowo ni miyimani lera ra ku se ni hlangananina na ha swi twisisi ku humelela yini hi Mdavula ivi ni kuma sim card yin'wanyana ende na namuntlha na sweswi a yi swi tivi Mdavula ni kuma sim card yin'wana ni fowuna a ku ri na nhwanyana un'wanyana a hi tshama swin'we loko ni kuma sim card yin'wana ni foni ni n'wi byela nhwanyana luya ni ku hayi loko i vulavula ku hi mina mani la ta va xa ku himpela va rhandzana na ivi a fona nhwanyana luya ya me voice a ni vona ku ta hi tiva a vulavulela hansi ku njhani ka Mdavula hi ku hi pfukeni mi njhani ku pfukeni a ku hi mina swimanimani ku ta okay hi ri yini katanga mbilu ya me yi vhe yi bela henhla ende fona yi ri ka hands free a ku yini na tata ni ta ku vona ka
ivi a ngo tana ku vula mudavula a ni tlelanga mi nga rivali mhini le tsanini phela ni la swilo leswiwani vanhu va lava tshama ndhawu yin'we ivi loko a ku tana ivi ni ku ni hlanganisi phela tana ya hala mudorweni yi ku okay ni ta ku hlanganisa se mi endla vuphuta bya ku loko yona yi la ta tlhelela ndzhaku mudavula yo fonela nhweyani luya ke yi ku yi le mudorweni swo boha va ta va swin'we ivi ni miyela ni ku hayi a swi na mhaka ntsena mheni kumbe ntiyiso ku hi mpela va rhandzana mara ni tlelangi va ta hlangana vanhu lava ta va ri swin'we nga swi twisise mudavula yi fona phela obvious loko yi fona yi ri mudorweni loko yi fona ku mheni tlhelini mhani ni chava ivi na swi tiva ku yi ri na mbilu yintsongo ivi yi lan'we ku wa borha phela se ni le mudorweni ku hayi tlhela ni ta ku vona mundzuku kahle mara loko ni nga ku hlamulanga i nga rhangi ni hlamula ku na swin'wana phe i nga ri nsati wa wena wa swi tiva ku mina we ha rhandza ni se i nga rhangi ni hlamula ni ta vo swin'wanyana a ni ndlela ku ni loko vo hlangana mudavula yi nga n'wi hlamuli nhweyani luya ende na yena vhela swi nga ta n'wi olovela ku a rhanga a yi hlamula ivi swi hindza swa nhweyani luya loko ni vuya ni fika ni yi vutisa ni ku wena ve ri i rhandzani na mani yo a nga ni sukeli mina ni ku phela loko a ku fonela a ndle conference call a ni khe ni swi twa hinkwaswo loko a vulavula so yo yi gine yi tive ku nhweyani luya hi yena a nga ndlayini a nga yi dlayisi ivi hi va yi n'wi tshikela sweswo va vhete va hambanyisa sweswo mara ni nga tivi ku va nga va swi bele xihundleni kumbe njhani ivi ku va na siku rin'wanyana ni tshame ka vanhweyani un'wanyana a ni n'wi toloverini ni tshame ka vanhweyani luya loko yo tshama kwalaya a ku ri na nhweyani un'wana a tshama a kha a ni fonela loko a tshama kha a ni fonela loko no ya giyana a ta vula ku ni ku vonini i mbale so a giyana loko ni ku huwe mani a ku i tshama ka mapove nhweyani loyiwani mara ni swi vona ku hayi always loko no ya giyana why yena o vula ku ni ye giyana hi bazi ni swi hleketela ku hayi i munhu wa kwala xitandini ni n'wi ta swi kuma njhani and a ni fonela hi nambara ya yena loko se siku rin'wana xikwembu xi n'wi tshika ni ya ka vachomi ya yena loko ni ya ka vachomi ya yena nhweyani loyi loko hi hlangana mara a hi xewetana ku minjhani ka squeeze mi pfukeni minjhani ivi ni ya ka vachomi ya yena loko ni ya ka vachomi ya yena ivi chomi ya yena o ba call back ni khe ni photosela foni kasi na mi a tshame a ni bela call back hi ku please call baby girl ivi loko ku nghena call back liya yi tsale vito ni swi vona ku please call baby girl and mina na mi nambara leyi a ni yi save ku baby girl loko laha yi tsale vito ni yo tshama na ha tshamanga ka vanhweyani loyi a ni kwate ngopfu hi mhaka ku se a ku ri khale a swi ri na n'hweti nhweyani loyi a kha ni kayakayisa loko u fanele a ni vona kun'wanyana a ta ku ni vhake ka xihosana ni ku vona i ya makuleni a ni vhake ka xihosana ni ku voni like a ni vona xin'wana na xin'wana lexi ni xi endla mara mina ni swi suspecta ku i munhu wa kwala xitandini se a ni kwatiseka why a fanele a ni fonela ni vhete ni hleketa ku i rhandza na papa va ka hina why a ni fonela se loko laha ni vona vito ra yena ivi a ni i back call back ivi ni vona vito ra yena ende munhu loyi a n'wi tivaka ni swi vona ku nambara leyi leyi ni nga na yona yi tshamaka yi khe ni fonela ni vhele ni swi vona ku munhu loyi wa ni photisa i rhandzana na papa va ka hina a tlhava na matimba mo ni fonela ivi ni suka ni ya ka vona ni ye ka vo straight loko ni ya ka vona straight ni fika ni nghena ni ku ndhawini kona swimanimani va ka nga kona i le kwihi ivi ni famba loko ni famba ni n'wi landza laha va nge te i kona a ni n'wi kuma ni fike ni hlangana na hi nsinyeni a na ha n'wi vutisanga nchumu ni yo khoma ni fayetela a ku yonga ni bika ni lume hi nyoka ni ku a yi nga rhumangi hi mina hambi nyoka mina no kuba ende mpela a lume hi nyoka a ni n'wi khoma ni n'wi fayetela mina loko ni n'wi khoma ni n'wi fayetela ivi ni famba ni n'wi siya and a ni kwatisa hi ku why a ni fonela yena a ku nga ri swa ku ni n'wi bela ku ngopfu ku i rhandzeni na papa va ka hina a ni n'wi bela ku why a ni fonela loko yena a tiva ku veri mina ni tshama laha hi sungula ku ni fonelangi brothers ni vula papa mudavula ni yi byelanga ku ni ye ni ya ba munhu hala sani a ni vhele a ni tshama ka vona ni nga yi byeli nchumu fika ni tshama loko na ha tshamini yi vuya na yona ivi va ta ku te mhanano ya luya loko va ta va fika va vula laya ku na mulando loyi wa wasati wa bunu i be n'wana wa mina hi fikisa xisweswo emakumu ka nongonoko wa hina wa maxangu ya mjolo ya siku ra namuntlha ni chava ku mi hembela loko no vula ku hi ta za hi ya hlangana rini kambe mara ni kombela ku loko ku ri ku a swi ya hi ku rhandza ka mina ni xoko hi ta hlangana hi wa vunharhu namadyambu na hi wa vumune namadyambu na hi wa vuntlhanu namadyambu so ho phuxela ku minongonoko yi kota ku famba fast hi mhaka ya ku
ku na ti-delays to tala ti hi nghenelelaku and a ti papalateki hi le ka G1 Soli Makamu channel mi ri na wa n'wina the one and only G1 Soli Makamu ku na vanhu la studio vona ni nge va hlayi makaku vo va ku ni disturbina ve le ku pfuneni ka nchumu inkomu. Them Chest Computing and CCTV Installation. Vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming, ku xaviseriwa ti-laptop na tikhompyuta hi tlhela hi ku lunghisela. Swi nga heleli kwalani, tihlanganise na hina eka nambara 073 439 2724 kumbe 073 807 5252. U nga rhumela marungula eka WhatsApp eka nambara ya 081 778 3992 kumbe u rhumela email eka chestamayana@yahoo.com. Ndzi te Them Chest Computing and CCTV Installation. Go vule hosi.